morning. Good morning, everyone. Masise ma'am ko gi ngarang gi class ki continue tawrpo ino option contract ko option contract adu option gi type aduga option contract asin kari no contract sida mo ko gi expiry haibam silai option gi ko hai reverse si ma'am se khoi jingmin si ko adu first ta khoi na option gi keno se ko gi option gi contract hai tare si ngarang khoi na kan haibet tra kon si jingare option contract or option type ko option gi khoi gi option type sida lei se type ani thongna lai ko call and put ko call haiba ma leire adugo put haiba ma leire ko call ga put ka se pura contrast ne ko mase khoi gi pura opposite kano ne ko the market ki movement jinga ga so opposite direction do iduni mase ko haidi market ki up and down haiba ma leire natra market ki up and down si gi matungina si sida kai dogai kanda call gi ngara khoi na call de entry tawge na te put te entry tawge have the means option de entry tawge hare gadi magi premium do pi re kanda khoi ni entry tawge do bni hai ko ran class ta khoi na bet pan gi bedu si gi premium se option gi price ni ko sa gi option si gi price oi di ni premium se ko hari ba si gi options ki price hai si se kamai tawge hai kanda sa gi option da di ojiki call haiba ma aduga put haiba ma ani thoriba ko ani se thongna leibani na market na up trend da lakpa matam da aduga down trend da lakpa matam da karamba option da khoi entry tawdino buyer oina natraga seller oina haibidu ni se lakti si ko koina market se gi khoi gi market ki ma gi kano si gi matungina so market sina up lakpa matam da market sina up lakpa matam da khoi gi call option se call option gi magi premium se increase tawreba call option gi magi premium se suppose lupa tara leiramada gi market sin up la lai mus hengalaga 120 jawi khalasi ko aduga to pam dana put option gi premium se market sin down the lak pa matam da magi premium se increase tawreba hengalaiba aidi put option se swade lupa tara pirim se high draga adam makha da 120 da piru su yaiba to aduna masagi put option and the call option sida pura contrast ne ko opposite kano ne sigi market sin up san lakpa matam sida call option gi magi premium se hengat tuini aduga put option gi premium na handharak tuini yai ko aduga market sin kaiguma down lom da lakpa matam dana kaidoiba put option gi premium se hengal increase tawreba ko aduga call option gi premium na decrease taweba ko ani se leire adu ngasa gi khoi option contract haibam leire adu expiry haibam su leiri ko option contract se gi expiry se gi su manadu ni ko option gi khoi contract si da ngasa gi contract haira ga de khoi gi magi duration na melane time ko idi period melane hairiba ngasa gi time se option sida option gi koina expiry oiba natraga closing oiba open oiba haiba mayam ama swane leiba sigi matungina kon option gi expiry oiba se masagi contract ki matam se option contract ki matam se 7 days da expiry oiba natraga 7 days ki contract lei ko 1 month ki lei ko 2 months ki lei aduga 3 months ki su leiba contract I means aina kaigumba 3 months की कम 3 months की contract option से लौरे खलसी 3 months की contract इन option से लौरे अदो इता दिंग सागी 3 months की कोगी last की अरोई बन नुमित कम सागी से suppose इन कईगुम्बा मिंगोम दगी कनो पूरगसु पैसा पूरे खलसी हारिबे पैसा से date 31st पाउ द सोइदने पीगने हाइदे 31st नुमित द अरोई बन नुमित नि नत्रा अदाइना तौरगा कोगी option da su magi khoi contract se contract sign tongnugi aroiba last oiba date ama leiriba ko last ki numit sibau da nasagi aina loribo option se profit lakpa kano ngai ba yai adu su profit lak traga di ko ai loss adu moigani ko profit na kanan fangane aina buyer oidi seller do fangane ina seller oidi buyer do fangane na
अदो से ऑप्शन की अखोई सिदा येंगे से ngasa की ऑप्शन दे एक्सपायरी ओइबा हारक मतम से एक्सपायरी ओइबा नत्रगा कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट मतम लोसिलकपा अदुम एक्सपायरी हारगे को कॉन्ट्रैक्ट मतम लोसिलकपा इसे एक्सपायरी ओइबदुनी एक्सपायरी ओइबसिदा कोई वीकली एक्सपायरी हाइबम लैरे अदुगा मंथली एक्सपायरी हाइबम लै अदु वीकली एक्सपायरी से कमाइन तौगे कांद खोगी को थर्सडे खुदिंग से एवरी थर्सडे से खोगी एक्सपायरी डे ने को वीकली की को भाईदी वीकली कॉन्ट्रैक्ट के होइना को थर्सडे खुदिंग मक्सी एक्सपायरी नि अदुगा फ्राइडे खुदिंग मक्सी ना खोगी करी नेबा ओपनिंग डे नेबा स्टार्ट नेबा को असिदा मु होदुइनि फ्राइडे दा होगनी अदुगा थर्सडे दा लोसिंगनी फ्राइडे दा ओपन थर्सडे दा क्लोज को फ्राइडे दा ओपन थर्सडे दा क्लोज साइन सकनी अदो इतादी हजि हजिक लैरिबा खोगी करेंट कनो सिदा कदाई दे एक्सपायरी हो गया कांदे डेट 17 से डेट 17 कनो डेट 17 सिदा कोई एक्सपायरी होगनी अदुगा नेक्स्ट टाइम डेट 18 दा मु डेट एप कनो 18 दा मु ओपन होगनी तो डेट 17 दा कोई एक्सपायरी होगनी अदुगा 18 दा मु ओपन होगनी याई को मैम डेट 17 दा एक्सपायरी 18 दा ओपन कम अदुगा 14 डे एक्सपायरी अदुगा 25 तो ओपन 25 ते ओपन ओइबसिना मार्च की 31 ता मुकम एक्सपायरी होगदब हारिबसि की एक्सपायरी से कम वीकली एक्सपायरी ने को वीकली एक्सपायरी ओके अदो कोई एक्सपायरी मैम से एक्सपायरी ओइबा ऑप्शन की एक्सपायरी ओइबा मैम से कोई वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी लाई से करम स्टॉक त फंगबा करम इंडेक्स त अप्लाई तौबा और करम द तौदबा हाइबा अदुसु लैरि को अदुसु कोई जेंगमिने से हान मदा कोई सिगी वीकली एक्सपायरी से लैरे वीकली एक्सपायरी से हुजि हाइगिबदा कइनो फ्राइडे द ओपन तौबा नत्रा फ्राइडे द ओपन तौबा अदुगा थर्सडे द को थर्सडे द एक्सपायरी ओइबा हाइबने को फ्राइडे द ओपन थर्सडे द क्लोजिंग को ओके सिगी 7 डेज की कॉन्ट्रैक्ट की पीरियड से सिसिने बखोइना वीकली एक्सपायर हाइजे को वीकली एक्सपायर नि अदो मंथली एक्सपायरी हाइबमसु लई हाइरे मंथली एक्सपायरी दे कमाइन तौबो जिंगसि को मंथली एक्सपायरी सिना कमाइन तौगे कांद मंथ अमगी अरोइबा थर्सडे को मार्च थागी येंगगदी 31 से कोई अरोइबा थर्सडे ओइरनी नत्रा अदुगा अरोइबा थर्सडे सिगी नेक्स्ट की थर्सडे को फ्राइडे से सिसिना नेक्स्ट मंथ टू की ओपनिंग ओइगदोबा को अदो मार्च की से तोखोसी अप्रैल दे जेंगसे अप्रैल की अरोइबा थर्सडे से क्या दोइबा 20 की 8 तो ओइ नत्रा अदो अप्रैल की 29 सिना मे की ओपनिंग डे ओइगदोबा यानी को ओके मेदम येंगसे मे की अरोइबा थर्सडे क्या दनो डेट 26 ता मे की अरोइबा ओकर ओइदिनी मागी मे की एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी से कदाइ दो ओइदिनो क्लोजिंग डे कदाइ दो ओइदिनो हाइदे 26 मे दो ओइदिनी करिगिनो लास्ट थर्सडे ओइबगी तो लास्ट थर्सडे ओइबगी सिदो ओइदिनी अदुगा 27 को 27 फ्राइडे सिना कोइ करि ओइरनी ओपनिंग डे ओइगनी याइ को सुमाइना कोइना मंथली एक्सपायरी हाइबा म लैरे वीकली एक्सपायरी हाइबा को मंथली एक्सपायरी हाइरगदी था अमगी अरोइबा थर्सडे दुना खोगी एक्सपायरी डे नि क्लोजिंग डे नि अदुगा नेक्स्ट लाखो फ्राइडे दो अदुना खोगी ओपनिंग डे ओइदिनि बे नेक्स्ट मंथ को ओके अदो खोइ कनो तो मुजिंगसे कोइना ट्रेड तौबु मतम द इंडेक्स हाइबम लै इंडेक्स को एग्जांपल ओइना हाइ कांदा निफ्टी को निफ्टी 50 अदुगा निफ्टी बैंक हाइबम सु लै को निफ्टी बैंक अदैदि निफ्टी फाइनेंस हाइबसु लै मोसि इंडेक्स ने हाइरिबे इंडेक्सिंग से सिसिदा ऑप्शन द कोइना ट्रेड तौबु मतम द वीकली एक्सपायरी लै अदुगा मंथली एक्सपायरी सु लै को वीकली एक्सपायरी सु लै नगो मंथली एक्सपायरी सु लै हाइरिबे अनि मक्सिदा कोइ ट्रेड तौबु यानि को अदु मंथली एक्सपायरी से कोइ ट्रेड तौबु जाई वीकली एक्सपायरी से ट्रेड तौबु जाई अदु मंथ वीकली एक्सपायरी दे कोइना कनो खंगे अदु मंथली एक्सपायरी से कोइना था क्याबो लौबु यागे हाइबा तो था क्याबो लौबु यागे हाइ कांदा मंथली एक्सपायरी द कोइना लौबु जाई से 1 मंथ की लौबु जाई 2 मंथ्स की लौबु जाई अदुगा 3 मंथ्स की लौबु जाई को ओके सिदा कोइना हजिक लैरिबा था से मार्च को मार्च की एक्सपायरी से डेट 31 ओइगदोबनी हजिक लैसे
March third se koina current month haira khangnai ko expiry da current month aduga ani suba aidi March April sina koina next month natraga near haira khangnai ko aduga last month sina koina far month haira khangnai ko aidi basigi thahum se hoji hoji ki laidiba aidi contract ki time ne monthly contract ki ko adu sigi 1 month ji March se loisin garagadi April da amukamu current oirakani May dana amukamu khogi next month oirakani aduga May gi matung na kaino June dana khoi far month oirani yai ko sain tawro tawro ga sida loisila koi matung ina amam sum da amukamu increase tawro ko so na koina monthly expiry ko dai khogi hoje ina sida kana tawgibo khogi kana se khogi index ko indices simse sidadi monthly expiry su lobo jai aduga weekly expiry su lobo jai ko monthly expiry weekly expiry animak index te lei adu stock tadi stock ko stock ta koina trade tawge haregadi monthly expiry su leite aduga weekly expiry su leite oi midi weekly expiry leite monthly expiry khatang lei ko stock tadi stock sida koina monthly expiry khakdang oigani matam khuding makta ko hojik phogi oina ayeng kona khogi NSC na natraga BSc na natraga khogi di mogi kana sida tamen condition natraga rule semdoraga stock to su weekly expiry thamaga di thame natraga di hojik phogi oina di stock to di monthly expiry ko alba hojik say suppose akhoi sida monthly expiry ni kamaina khangdino natra weekly expiry kamaina khangdino hagdi se gi Zerodha gi account ni myam ko Zerodha gi account sida khoi sang selakan de sida yang si Nifty 17 March hai ko Nifty 17 March means Nifty sina khoi gi index to gi maming ne haidi gi underlying asset do khoi ne stock natra ga future se khoi gi derivative market ki manung de leire natra derivative market se kadai de gi derivative tawrai hai bino underlying asset am de gi derivative tawrokoni haire underlying asset amade derive torokuni na high underlying asset to index tagi objai natragana khogi stock tagi objai haibne ado index tagi obi matam da se Nifty ka Nifty se khogi index to ore 17 March 17 sina expiry oidu date to ni March na khogi expiry month to ni ka ato pasida 16600 CE ga na jawri ka CE sina ngasai call do oidu ni 16600 se khoi expiry kanone khoi strike price ne ko strike price se karino se khoi next class ta mujing se ado khone index ki dadi sumaina Nifty 17 March se si ure ko ado ko future marang adi khoi na ngasai gi khoi derivative market ki yenga kan da future am haibum yauri future da in entry tawge haire gadi ai gi si ki watch list da futures kaman add tawdinu haire gadi Nifty March future ne si jawi se sini ko suppose ina NIFTY ko Nifty FUT haina search tawba matamda Nifty FUT haina search tawba matamda ko Nifty FUT haina search tawba matamda Nifty gi sida March April May pull up thore ka ado March April May pull up thore si se khoina magi future to 3 months ki current month next month and the far month eko so ina tawraga khoina muka musida aigi Nifty gi ko option di kaman add tawduna hagde khoi sida dum search sida sangsilaga aigi watch list sangaga search tawra dum fangani ko aina sida is stock price karino khoi makha ge mathang next class ta jingsi ko adu sida Nifty 2417 CCC susmane laige ko sida khona silai adu atopa mana sina khoi gi kanone haire index ne hare stock ta khon option kamaina sang dinu ko jingsi ko okay ise gano je hang se dem okay se jane stock ta khon sang ge hare gadi first se example noine jingsi SBIN hare ko SBIN si SBI gi stock ne hoji SBI gi lai price kya no 485 ne ko 485 ne adoi namuka mu asagi aini stock da sigi highly by SPI gi sigi stocks da ina trade tawge haire gadi ko sida ina trade tawge haire gadi kano da option da
adudi ko si 485 se magi 485 SBIN hai kan da sida thora hi jing bi ko mem SBIN March ko April May sina hojik current pen ni next monday do ko farmant hai de basigi kano sing cha sida khona trade tawba ya gani he ko adu ngasai khona option gi types amuk yenga kan da call and put jawgi na tra call and put hai de call and put se si SBI gi sa ne ko sigi SBI chart sida market sina up chalak matam sida kari hagi bano call ko C is call ne P sina put ne call gi magi kano se premium ni ko sida lupa taraga mangaga paisa marifu manga lai se 15.85 je premium ka wai option gi price ne duga si 15.15 si chu premium ni market sina up chalak matam da CE sigi mapada lai ba CE se CE se call option ne call option gi premium se hengal lakani ba ko ab la ko matam da duna khona entry sang matam da ai buyer ne entry tawraga di market na up trend la ko matam da sida call option se buy tawraga entry tawba yai yani ko adu put option se na ka matam da market sina down chala ko matam da ko market sina down chala ko matam sigi se suppose ai mouse kitang mai tle market sina sigi down chala ko matam se sida magi put option se sigi premium se hengal lakani adu no khoina market sina down chala ko matam da buyer oine entry tawge ha di put option de leire sangani market up chala ko matam da buyer oine entry tawge ha ga di call option da buy tawge entry sangani ko adu khoina option da trade tawba matam da ngasai gi sigi chart jeng base chart se sigi hariba magi option kano sigi amamam ko instrument sing sigi chart jeng bagi muhutta khoina sida SBI gi direct haidi underlying asset oiriba stocks natragana index to adugi magi main chart to oina jingbiu aduna khoidagi base ne ko okay adu sana khoina option sida hoji phawda khoi yeng ai se expiry monthly expiry jenge weekly expiry jenge natra adidi kasagi option gi aide option gi type ani jenge call haiba ma aduga put haiba ma natra call ga put ka sida PE natraga CE hani ire ko yawi ko hoji hoji su khon uri duni PE natraga CE se kari hai no hariga di CE sida C sina call ne aduga E sina European style haib ni ko de khoi gi India da option implement tawsile se Europe asom gi magi option gi stand do lawra kanda aduga implement tawsin bane ko adu se koina option ne adu hoji ki oina di option da trade tawbi gi nu anoba angang sina ko narang su khoi discussion tawminai dune trade option da trade tawba hai wase yam draba da matam kharadi ko haidi at least 1 years muk di option sida practical oina tawbi go option da trade nai de in trade tawba ja ngasai gi paisa tan ba gi oina trade tawrkhinu haiba ko lot amamam lawraga ko lot amamam lawraga index ta kai da trade tawmina se 9:15 da gi khoi gano da gi khoi kare ta nuti gi 9 am da gi khoi group oina live ta trade taw hoina tra adu da joksil laga wari batai saraga ko soide entry taw yani natraga sida khoi target se sibau de lobo yani khode haiba dum discussion me am da yominaraga ko option da trade taw ba sum practical taw ge hariga su quantity yamda ba sang da lawraga paisa phangnana ba nataba learning more to leiraga ko practice hana tawi se direct live ta yamdra da tha taruk sahi ma doine leibiyo adugi matung da option da paisa tan ba khara hobo yagani adu nataba da di ngasi YouTube ta khara jingaga natraga class khara jawraga natraga kanagoma imanab sing wari khara saraga sidi irai live pone sang sinduraga di ko tha khara gi matung da natraga tha ma ba phada ba mi su yawgani tha ma phada na sidi yaba nate sidi angawbai thabang ni hairamaga toki ba mi su yawgani ko aduna khwaida gi base kaino ga de khoi hana fajana khangse stock market ta khoi paisa mayam ma tan ba yai ko mayam ma su mang ma su yai ko khwaida gi paisa mang ba or khwaida gi paisa tan ba ja ba mafam se khoi derivative market se ni ko option sida na second ma da lakh
tara kun kuntra tan basu yai second amada lakh tara kun kuntra do loss oi basu yai ko okay do mayam video jing bi basing na kaigumba kano se khogi di masai khogi live kano se live te khoi group oina trade tawriba adai di numidang discussion lairiba kholi medi interest oiragadi ko khoi WhatsApp group ta join tawbiro ko WhatsApp group ai gi sigi video sigi makhada description da link ki jawri bane ko sigi di swadi losilase adu horan pung numidang gi 7 pm ko 7:30 pm da 7:30 pm da khoi mu pun unse discussion tawminase ko option karino jengminase option gi type sing se discussion tawminase option gi contract magi timing ko ahide option gi expiry sida weekly monthly lairi basing gi marak sida kagumba confusion lairaga su adu su jengminase ko do kanagumna live practical join tawninga ga su 9 am dagi ko koi screen share tawraga punna phaminagani join tawbiro asigi di soide question jaragi ko